ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Meghalaya Cycling Association kan sapelong da ka selection trial ha ka arp sauterik benai risau har hajar arpulai na bentaban jit ya ki rang bat ki thainya cycle nagani gejala Meghalaya ki ban lek mikmat syaka 20th National MTB Championship ban sapelong da ka Cycling Federation of India. Ya gani ka selection trial on pelong ha kisnong Maukrwat Southwest Khasi Hills District da ka jinge trailang rengkat bat ka Maukrwat District Association. Hak jinge keren bat kilat patai kubor, u President jangka Meghalaya Cycling Association uba Lening Bare. Ula ong bakum yakini ki selection trial la jupenlong hanong ba shalong, henrei hakani kekenti on sa pelong sya Maukrwat, kenang ban ailat yaki samla na kisnong nonggendong. Uba Bare ula pentip baga by register kerteng kan long lais pak tengka marway hakaba on kentup langru, ya ka bay bam bat ka jakasa. Ini gajinya dulu jadi tanggal segini wah penting sebelum agak arpulai agak saudari tentang ke arp saudari dan dulu ketika Meghalaya Cycling Trials for 2023. Jadi namun jadi kena jumi kiban job akan diganti akan trial jumi yang kini ngisim mengiji lagi mungkin represent di state bandai national levels mungkin pun di national levels ini dulu ada ki championship bagi organize kalian jumlah di India join. Di hari ini ada ganti mentang we don't sub junior but hasil dari kami kedua lang ya youth kata kalau kita apa aja ke sosial nama kuat apa kapan youth kiman nama ni lapan tak kilo mungkin yo akan training ki mungkin AU ki de nanti kita ki junior kategori dan kita ki elite kategori apa bahasa mau tak nice ni kita nanti kita dulu ke DH tu pada kejual ini kemudian DH kemudian ke open kategori DH de nanti hasil Rajin siapa baju long Muslim baju penolong hawa shalom ni, rai sausen, dari tak kesin pat baju penolong ikwa anak asyik ikwa bagi terus kiwi benda jaga distrik. Jadi tak kesin beri tu bagi penolong apa mau kawan, apa wajib jadi Thailand mau kawan distrik asosiasi. Hak entry fee minta kesin tu kalau kawan ngisin kenapa? Ngisin tang kumba rai spa dekat. Baru kita kalau include nado ke jamir dinner tu dia nanti ada kasa dapatkan buat breakfast. Tang rice pak kan. Nanti ni nak kalian juga Maukrwat District Cycling Association. Ni kau ni ai kau beri dekat Meghalaya Cycling Association kau wajib dekat district ini dekat Maukrwat memang yang dekat speed selection trial. Satu Oktober 2006 di Subang register di jalan ni dah kalau cek nak ko Instagram dan Facebook page ni Maukrwat District Cycling Association nak ko Instagram Facebook page nak Meghalaya Cycling Association register dan hadu ni dulu yang kesini sekali sporot tu boleh nak kalian juga nak juga ya baru insya haki sausan senang suami pajuyo bukan yang kalah bagi dan kita penyak cycling Kongres keba lak itu adalah cina daka CFI Cycling Federation of India. Jadi mentagi Southern Samsung pada jumlah jangka MCA timilangan kium lain nangyo kambun ki jenggot bagi le jadi tadi profesional lain.
Nang kita kadang hot ngawer ya baru kikna kibadan sya kendong kejor kemeglia bagi news ngo bagi news tip kena ka jile ka jomi tekin wan ban yesim menta bikin sutu hai kidon bat kilong no kedukan no kalau ndai hadu mentahi miladon ni taki player juli ki national rider juli balap entre ha bat kiban ya fight tu nakalang yang hot ya susu kami ki kena kita kemari pun kiyo kisah junior ya kitu yo kam train susu na takadang penong ke selection ro undang kitu balap job na ke selection yo one train dia lagi working representation sa national tangkata terus bang match kan ni ba na junior trailang fix no ilang job ka asian district asian support ang job government job Meghalaya no pada kalian job sports pa kaya national check up club aku bagi minsa yo medal on tang national train pada kini international communication ki sebagai Olympic kaya semua rakyat dan aku belum juga kami kerja dari tangkap